Assalamu alaikum. Biz bugün Химиков uğramında 8. yurtunda Fevrize apada konakta. Assalamu alaikum. Ve aleykümselam. Müsteneş baba. Eydeniz tanışık. Benim isimim Salih Hazret bolam. Sizin isminiz nişek? Feyruze. Fevrize kim kızı? Şihab kızı. Şihab kızı. Allah'ın rahmetleri olsun. Opa, bu günler elbette büyük vatan soğuşu bilen beyli. Şuna göre elbette biz kardeşlerimizni, babaylarimizni, abilerimizni gül dugada iske düşüremiz. Şuna göre ama lekin bu günlerde tağında şulay hislenip elbette azrek uzgan şunday sınavlarını iske düşürüp elbette ülkenlerini, abilerini, babaylarını onlar indi mına şol sınavlarını ötken biz yaşar o sınavlarını görmedik de hatta bizning balalarımız şunday imin turmuşta yaşap belki turmuşning kadrini de jo'galtar şuna göre azrek o'zingiz turunda siler idiniz. Biz tınlar idik apa Allah razı olsun. İyi, benim indi hazır 88-89 bu indi 90 bula versa. İyi, көп нәрселер үткәргә туры килде. Әтине аны сугышка алганнар сразу югалды инде ул. Әтинең турында бер сүз әйтә алмыйм инде. Әни тоже военный завод әлегә эшләгән инде аны şu Leningrad облысында торганбыз инде без. Мин аларны инде мин хәтерләмим, әни белән әни генә аларны миңа сөйләп бирде. Мин анда инде кичкенә булганмын да, аннан соң мин куркып, авымны югалтып, 2 ай авыр бер нәрсә белмәй ятканмын, үлгән дип белгәннәр. Гафуй тапа, ул ничәнче еллар була ул? Инде ул сугыш башланган еллар була. Сугыштан соң инде менә аннан соң инде әни военный заводта эшләп, Сиров дигән шәһәргә Секретный военный заводқа күчертеп әнен онда эшләп, мин балалар йортына эләккәнмен инде. Шуннан әни инде эзләп мине югалтмаган. Шул әни мине эзләп табып, шул ул вакытлыча ачылган ел хәзер Дәвиш дигән авылга балалар йортында булдым мин ул вакытта. Дәвиш Апасы районы. Апасы районы. Bu vaqtda ачылган, ondan соң битте бу. Сезгә ничә яшь булган ул вакытта? Миндә анда 12 яшь. 12 яшь. Ул төштә укыган хәтерлим яхшы. Аны әни кайтып мине алып, әни авыру бер кешебез юк, бер кешене белмибез. Әни мине алды да ике бастыкта я кызым нишибез. Шуннан Ниндидер бер әдәм әнигә киңәш биргән инде. Менә бу аягында бик Буа районы. Онда халык әйбәтрәк яши, онда әйбәт игеннәр уңган. Шул якка барып карагыз. Хәзер әни инде шундый семьяда үскән, бай семьяда үскән бала иде, ул кулыннан эш килмәне югы. Шул калган акчаларны җыеп, зиңгер машинасы алдык та без әнә шу сук авылына киттек. Сук су? Сук су дигән авыл бу районында. Ул икегә бөленгән авыл, берсе кичкенә түгән сук су, ул сук дип җиртәләр иде буган. Шунда барып, менә без шунда безне әйбәт кенә каршы алдылар. Кирәк дип, бер абзый безне юлдан ук электрик алып, әйдә кирәк, безгә кирәк дип. Без инде шушы иске әйберләрнең яңартып тегеп, бөтен авылны киендереп, шулай итеп кием тегеп ягъни. Тиккән киемне сүтәбез дә, мин ансын сүтәм, чистартам. Әни ничек кирәк кисә дә теге исән җиреп шулай итеп тегүтек шул авылда. Киемне яңарттык. Иске киемнәрне яңарттык. Ул вакытта бит хәзерге материалны әйләндереп булмый, аны юк, ул күрәсең. Ул вакытта ягын әйләндерсәң, таза яңа. Мотор булып тора. Шулардан киемнәр тегеп. Шулай итеп әйбәт кенә яшәп башлаган идек. Әни авырып китте. Аны бит авыру хәлендә инде ниткәннәр, бу заводтан чыккан.
Ondan soň ýagdan şu terbiýe ýok bitinde idenige jüribis tegep jüribis ders oşatalar, gorylar indi. Owruk kişi bitinde. Tagyn tigişler ýaňadan biterlip çygyp, ýani bir goty temperatura titip soğuk jirak tügül bolan. Onda şol owlaryň içine kirmi elektriçki jüri. Şoňar ýani şoňa oturtup men bu valnisne etip saldım. Bizim şu şowulda kaldım. Men şu kişilerini hiç unutalmıyorum. Şu şowulda benim bir kişim yok. Bir kişim de. Şundan kaldım. Yani indi şu bir kat temperaturinde minde indi korkuğa kaldım metem. Bir kişim tabagan yolda yok iken bitti. Onsa da bitti iken ya Rabbim. Ol bir dünya oluyor. Mine şundan giderge bula. Mine hazırge ol vakitte. Hazır silibis sul vakitte. Hazır sileyler. Oy dinni kıstılar. Dinni bir kişi de kısmadan. Üzbes kıstık bizden. Senin işine bir kişi de kirip jirmedi. Yok bit. Hazır da kirmi. Sen kim bulasın? Şundan mı sen şulay şundan sen ellekim. Şulay bit. Min sizge hazret getilim qoydu isken. Nokşu bina bik kızık. Mana şundan ne iltip çaldım şunda indi balnisqa. Yani kış günü, yaz günü iltip saldım. Endi men onu qorlar bitmegen, şu aprellar buldum eken. Jeýe boyu yazdı, yatdı balnista. Otna sayın bargan sayın ele baram gana şunda awulda turan bitinde. Bir opayda eni sileşip kaldırdı indi. Men jatgan şunda seni bilen tursun indi dip gezerek jyzgan zapasaryny berip şol Fatima apa diyen onun bir kişisi yok, üzgüne iyide taradır, iri ölgen balaları yok edin. Şunda men kaldım indi. Şundan her vakit şulay biraz üzleri işkeye indeşmeyler. Kilip buluşta deyip etken kişi yok. Boşatanlar indi. Kuşsan oşadın meli bugün nerse buldu, koya bardın mına sıraşıp buna turalar indi. Avul kişi. Şu kadar. Ondan men anlansın bir kubcirlerde jirdim. No birinci mertebe ondan uçrattım. Allah'ın rahmeti bilen. Şundan hani uzak yaptı indi. Şundan otna çayın, bargan çayın indi. Mınçın yüzüne aşağı, mınçın hani yaparsın. Şuraya tribeni çıktı, ondan indi. Uzak yattı. Şuraya tebcirdim şu halkı. Bir iş kuşmasalarda indi. Bizim idenigizini cüymeli. Zor kız bitinden de 13 yaşıyor. Jeydenigizini cüymeli. Bir apa avurtadır presidentelinin hotuna, şu avulun kendi avurta turganı indi. Ona kirip indi. Bir işini işlemeli. Jara. Yok indi. Bir kişiye de etmeyim. O deyindi jenesi. Sovet neyi bitin? Yaramayayım. Yok, men bir kişi de etmeyim. Jeyim böyle deyip. O indi bana eygürler göre enige var indi. Niye şu var indi. Şulun için niye? Yani onlar dugada buldu indi. Onlar nişik namazda buldular mı onlar? Uykular yanında namazlar, korçuklar, uluların indi işte bulganlardır. No evilerini gülküredireyim namaz üstünde. Mine şuşun diye uluq. Men şuşu yoluk. Men maqtanır halim yok. Bu yolukunu beylep jirmeyim. Jirmedim. No şuşunu gil istelikte yüzümde tutam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Maşallah. Eni yazarık oyaqa bastı indi. Bir o vaqtda bir bobka baradır ye. Bir oy titler Zelenodolskiga stroykaga. Şunda indi eni aytep baraktan bizim bitindi birinde urnumuz yok. Yaşarga uran yok. Yok. Birinde urnumuz bolar mujit baraktan kvartir bir kumut birirler barıp dep. Özü bir okumışlı Zurçimiyada ösken bir keramet namazın kaldırmay turgany wagty bulganda şunday men şunday şuşunday wagtda da merhuminde. Şundan ikap sileştik de barygındani. Nişe bulsa da bir narsa kelip çağır eli bola bir satip ola tapşırdık da Zelenodolskiga keldik. Men anda mena 13 yaşy Zelenodolskiga kelgende. Şundan eni malar bolup işe kirdi şunda. Şundan bizge Simen общежитиядан bir kumut verdiler. Onun için şatlanganlar indi. 9 kvadrat metre indi. 9 kvadrat metre. Onun piçide şunda bitmesi şunda indi. Şu. Simenni barak atadır indi. İyi. Şundan indi
Şundan тұрып кетті, кәне шунда эшлей башлады инде. Миңа 14 яш булды да, бер иптәш кызым, бер кыз уйнап йөрибез минем яшьтәгендә. Ниди фанерный заводка ди, 3-нче номерлы фанерный завод Железнодольскида. 14 яшьлекләрне ди эшкә алалар икән ди. Барып карыйбыз ди инде. Мәйтәм, әйдә барыйк, карыйк, алсалар. Барыбыз. Şundan oldular bit bizni Xudoy qo'shib. Bismillahlarni ayta kirdik endi biz anda. Ul Çulay benim şekil Tatar kızı bek Allohga şana turgan. Bu vaqtda da bismillah aytirga. Onlarni ayta kirdik endi bizni oldular. Ani berjdaşlarga çürük kataytlarga. Men bu yıldayım endi te kız kichkina deyim barqanki. Yo'q oldular. Şunda ishlab жүрейік. Şunun bir avzi Çırşılbek dinge yaşangan narsa bulgandır indi. Merhum. Indi o küptenden merhumdur. Şulaydan arda sadaka bulup başlandır apam. Şulavzi benim canga bir kildi, 2 kildi o yaşta indi. Kızım di, senin di etiyeniğin var mı di. Yerler arasında şöbek kataydı biz bitinde. Şundan etiyeniğin var. Indi etiyen metemolar yok, bitinde etiyeleri var. Şundan men ayda men seni di sihqa kirtem di. O bir sihning начальнигі екен. Жылыға сихқа шунда ішке орнаштырды мені жеңгілгіне шестағын ішке. Шунdan енді әні де тағын әні ауырып кетті. Тағын хайраңына енді яшай башлаған ек. Ondan sonra енді әні айтасың di Kızım tege bilesin di şulay da koluna dokument alalım sen nige jiyalar ol vakitte remisin ni kızlarını da jiyalar tügüşlerine iretirgen iterge. Ne şunda barıp şunda Kazanda 4 yıl okup şu tügüşüne şunda işledim indi. Tügüş olup. Elhamdülillah. Siz turmuşunu alıp bardınız. Hazır ol yaşarga elbette zor örnek. Bir yaktan biz kitap okuyuz. İkinci yaktan biz kino karıyız. Emine şimdi Allah'ın rahmeti Fevrize Apaga gelip, evet, onu görüp, onu tınlap ol ikinci türlü. Rahmetli. Apa benim bir soru. Mana siz bugünkü töben kamallarga, bugünkü şahardaşlarımızga nindi sözlerini aytır ediniz? Sen özün çizini bulsan, özün çizta bulsan, kişiye hürmet bilen kurasan, tüyükçe nindigine seni aşı tutsa, sen onlar olay aşı bilen karamasan, ol kişini ikinci türlü kursan, seni uvajat edeler. Sana hürmet bula. Bulay, sen bana şulay ettin, elimin sen ondan da huzura etem desen, onda yok. Mana bizning maksat nek şu, apa. Mana şulay bir şaharda yaşap, bir-birimizni ko'rib, hallarni bilishib, ulkanlardan o'rnak olib, ular yaşagan ham kechirgan turmushining endi tajribasini tinglab, eshitib, o'z turmushimizga kiritib, mana shulay endi yanasha bo'lib, bir-birimizga yaqinroq bularga bizni shunday. Bek kerak. Ya Rab, mala o'zing rahmating bilan turli afatlardan, shirlardan o'zing poklasang edi, ya Rab, mala ixloslik, taqvolik bersang edi. Tanlari bizga salomatlik bersang edi, ya Rab, mala ilarimizga, oilalarimizga tinchlik, eminlik bersang edi, ya Rab, mala o'z aytlarimizni xayr fatihasida bo'lib, o'z bolalarimizning, o'z unuqlarimizning igiligini ko'rgan nasib etsang edi, ya Rab, mala. Ya Rab, mal dini biz için, milleti biz için faydalı bulurga nasip etsen idi. Rabbana atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azaban nar bi rahmetike ya Rahman. Oy endi, oy rahmetinde Xudoy Teala isenliğini versin, tağında şulay jürüge Xudoy Teala isenliğini versin, nasip bulsun. Dinlerimiz ko'tarilsin. Amin, şulay olsun. Şulay olsun. Rahmet apa, Allah razı olsun.